Muri iyi minsi yose y'intambara habayemo byinshi, birimo kuba Vladimir Putin yarashatse gufata Kiev ariko bikamunanira, agahitamo kwimurira intambara mu bice by'uburasirazuba bwa Ukraine byegereye Uburusiya. Muri ibi bice by'uburasirazuba bwa Ukraine, by'umwihariko mu ntara ya Donbass na Donetsk, Bwana Putin amaze kwigarurira ibice biherereye ku butaka bungana na 20% by'ubuso bwose Ukraine yahoranye mbere y'intambara. Iyi 20% z'ubuso bwa Ukraine ni ibirometero kare 120 na 725. Kubera ko mbere y'intambara Ukraine yari ifite ubuso bw'ibirometero kare 603 na 628. Umva ubunini bw'ahantu Putin amaze gufata muri iyi ntambara. Ni ahantu hakubye u Rwanda inshuro enye n'ibice 5. Ni ukuvuga ko ahantu Putin yafashe hari ibihugu binini bingana n'u Rwanda. Muri iyi minsi 937 iyi ntambara yabayemo ibindi byinshi bitari gusa intsinzi ya Vladimir Putin no kwigarurira ibice bikomeye muri Ukraine. Ibindi bikorwa byakozwe birimo ko mu buryo butunguranye igisirikare cya Ukraine mu bintu bitigeze bikorwa n'undi muntu wari we wese cyabashije kwinjira ku butaka bw'Uburusiya biba inshuro ya mbere mu myaka 82 ishize, aho igihugu cy'amahanga giteye Uburusiya kikigarurira bumwe mu butaka bwabwo. Ibi byaherukaga gukorwa n'igisirikare cya Adolf Hitler cyabashije kwinjira ku butaka bw'Uburusiya. Ni byinshi byabaye muri iyi minsi 937 y'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, ariko n'ubu ngubu ntabwo birahagarara kubera ko intambara iracyakomeje. Buri ruhande rurakora ibishoboka byose kugira ngo runegekaze urundi mu cyerekezo gikomeye cyane cyo guharanira kwerekeza intsinzi mu ruhande rwarwo. Ibitero by'Uburusiya birakomeje ku butaka bwa Ukraine. Ubu tuvuga ibi, hari ibitero by'indege za drone z'Abarusiya ndetse na missile zirimo ziravundereza ikirere cya Ukraine mu buryo butari bwarigeze bubaho mbere. Hari ibitero bikomeye bya za missile ziremereye byarashwe mu mujyi witwa Komishuvaka. Ni umujyi uri mu ntara iri mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Ukraine, intara yitwa Zaporizhia. Ibi bitero byahitanye abantu 2 bikomeretsa abandi bantu 5, nk'uko bitangazwa n'umuyobozi w'iyi ntara witwa Ivan Fedorov. Igisirikare cy'Uburusiya cyarashe missile 4 ku bikorwa remezo bitanga ingufu z'amashanyarazi biherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'umujyi witwa Sumi. Umuyobozi w'intara uyu mujyi uherereyemo yitwa Volodymyr Artyukh yavuze ko ibingibi byatumye abantu bagera ku 281 babura amashanyarazi na gaze. Ku rundi ruhande, igisirikare kirwanira mu kirere cya Ukraine cyo cyavuze ko cyarashe drone 34 muri 51 zagabye ibitero mu ntara 5 za Ukraine. Ni drone z'Abarusiya. Ibinyamakuru by'Abarusiya byavuze ko igisirikare cy'iki gihugu cyabo ngo cyafashe umujyi wa Ukrainsk, ni mu ntara ya Donetsk. Gusa ntabwo umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine yigeze yemeza ko umujyi wa Ukrainsk wafashwe, ahubwo yavuze ko hari ibitero birenga 34 byagabwe hafi y'umujyi wa Pokrovsk. Uyu mujyi ni igisirikare cy'Uburusiya gishaka kwigarurira. Igisirikare cy'Uburusiya kandi cyavuze ko cyabashije gusubiza inyuma ibitero 5 by'igisirikare cya Ukraine mu ntara ya Kursk y'Uburusiya. Hamaze kugabwa ibitero bigera kuri 26 mu minsi 6 ishize. Igisirikare cy'Uburusiya kandi cyatangaje ko cyasenye drone zagabye ibitero mu bice by'uburengerazuba bw'Uburusiya birimo ahitwa Smolensk. Uyu ni umujyi uri hafi y'umupaka n'igihugu cya Bielorusi n'intara yitwa Bryansk. Ubutegetsi bwa Volodymyr Zelensky bwo buragaragaza ko ibitero byabo birimo kurasa ku bikorwa remezo bya gisirikare, iby'ubwikorezi ndetse n'iby'ingufu nka kimwe mu byo bashaka kunegekaza ku rwego rukomeye cyane. Ibikorwa remezo bya gisirikare ni bimwe mu byo Uburusiya bukeneye uyu munsi kugira ngo bukomeze iyi ntambara. Ku rundi ruhande, intambara ntaho irajya, yewe irasa naho idateze kurangira vuba, kubera ko mu gihe Ukraine igitegereje guhabwa uruhushya n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na OTAN mu bijyanye no kuba yakoresha intwaro ihabwa nabyo ngo izikoreshe irasa mu Burusiya. Vladimir Putin nawe akomeje gukora ibikorwa bigamije gukomeza intambara.
aho yatanze itegeko ryo kongera umubare w'ingabo zigize igisirikare cy'Uburusiya. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 nibwo haherukaga kuvugwa ko Uburusiya bwinjije abandi basirikare 500,000 mu ngabo. Iri tegeko rya Vladimir Putin ryo kongera abasirikare rije ku nshuro ya gatatu kuva intambara ya Ukraine yatangira mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Iri yongerwa ry'abasirikare kuri iyi nshuro rigamije kwinjiza mu gisirikare abarenga 180,000 bazatuma igisirikare cy'Uburusiya kigera ku basirikare 1,500,000 bakora akazi kabo ka gisirikare mu buryo buhoraho. Ibi bizahita bituma Uburusiya bubu bwa kabiri ku isi bufite abasirikare benshi bahoraho mu nshingano zabo za gisirikare bya kinyamwuga. Ni nyuma y'umusangirangendo w'Uburusiya ariwe Ubushinwa. Ubushinwa nabwo bufite abasirikare benshi. Nyuma y'ibi byose kandi dosiye yo kwemerera Ukraine gukoresha ibisasu bya za misile irasa mu bice bitandukanye by'Uburusiya yongeye kugaruka ku meza. Nyuma yaho ibaye nk'itakaza agaciro ubwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ndetse na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer ku murwa mukuru Washington baganiraga kuri iyi ngingo. Nyuma yaho Perezida Vladimir Putin atanze gasopo cyangwa se yihanije umuryango wa OTAN by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ababwira ko niba uruhushya Ukraine rwo kurashisha ibitwaro bayiha mu Burusiya nawe ngo azafata ikindi cyemezo. Uyu munsi umuvugizi w'ibiro bya Perezida Vladimir Putin ari byo Kremlin ni Dmitry Peskov yise ko ibi bintu byo gutanga uruhushya rwo gukoresha ibisasu baha Ukraine ngo ari ikintu kibi cyane. Ni ikintu bigaragara ko gihangayikishije cyane Uburusiya kubera ko Putin arakivuga bugacya Dmitry Peskov akagisubiramo ndetse bakaba banongereye umubare w'ingabo. Ku basesenguzi benshi mu bijyanye n'intambara bavuze ko Putin ahangayikishijwe cyane n'uruhushya Ukraine yahabwa rwose ngo kubera ko byakwangiza Uburusiya n'umutekano wabwo. Abona ko bishobora guhungabanya imigambi yose yo kwigarurira Ukraine. Kimwe mu bisasu Uburusiya butinya ni misile Ukraine yahawe n'Ubwongereza n'Ubufaransa yitwa Storm Shadow. Ni imwe muri za misile ziraswa kure cyane. Iyi misile yakoreshejwe mu ntambara zo muri Iraq zo kwihaniza Saddam Hussein ndetse zakoreshejwe cyane mu mwaka wa 2011 igihe umuryango wa OTAN woherezaga indege zikajya muri Libya kwihaniza umwanzi w'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi Colonel Muammar Gaddafi. Iyi misile ya Storm Shadow ni igisasu gihenze cyane igurwa miliyoni y'amadolari. Storm Shadow izwi nka Scalp mu Bufaransa. Ni misile ipima toni 1 n'ibiro 300. Ifite uburebure bwa metero 5 n'igice kimwe. Ifite ubushobozi bwo kuraswa mu birometero 250. Ikoresha ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru ibyitwa INS na GPS. Ibi ni bifasha kuyoboka ikagenda igashwanyaguza aho bayitumye. Ku rundi ruhande kandi intego ihambaye y'igisirikare cy'Uburusiya iracyari gufata umurwa mukuru Kiev. Uretse misile za Storm Shadow, Ukraine yanakiriye izindi misile harimo yitwa Army Tactical Missile System (ATACMS) ikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ubushobozi bwo kurasa ahantu kure cyane mu birometero 300. Hari n'ubundi bwoko bw'ibi bisasu birasa mu birometero 170. Ukraine inafite ibindi bisasu bikomeye cyane yahawe n'abafatanyabikorwa bayo barimo ibyitwa M270 Multiple Launch Rocket System ndetse n'iyitwa M142 High Mobility Artillery Rocket System. Ukraine ifite n'izindi misile ziswe Air to Surface Standoff Missiles ziraswa n'indege za F-16. Iki gihugu cyahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika intwaro zishobora kuraswa mu ntera y'ibirometero biri hagati ya 370 n'igihumbi. Ibiro ntaramakuru Reuters byavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye Ukraine ibindi bisasu by'ubwoko bukomeye cyane nk'ibyitwa JASM. Ibi bisasu bya JASM bishobora kongerwaho imitwe yatwara ibisasu bya kirimbuzi cyangwa se ibindi bisasu biremereye.
Haramutse habayeho rero ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga uruhushya, ibi byose Ukraine yabizamura ikabishyira ku ndege z'intambara ifite, maze ikabizamura mu kirere cy'Uburusiya ikabimisha ku butaka bw'Uburusiya. Imijyi nka Moscow, St Petersburg n'ahandi hatandukanye birashoboka ko haba umuyonga. Izi misile mu buryo budasubira inyuma nizo Ukraine ishaka kurasa mu Burusiya mu gihe yabihawe uburenganzira bwo kuzikoresha. Niyo mpamvu Vladimir Putin ndetse n'ibyegera bye babigarukaho cyane. Abategetsi b'Uburusiya babivugaho kenshi mu buryo bukomeye, batanga gasopo ngo kubera ko barabizi neza ko atari ikintu cyiza na gato. Abasesenguzi benshi bavuga ko iki ngiki ari ikintu cyahindura intambara, ku buryo yewe ngo gishobora no kugamburuza Vladimir Putin. Izi misile uruhuri zikubise ku bice by'Uburusiya ndetse n'imitungo y'Abarusiya, ngo birashoboka cyane ko Vladimir Putin ngo atazabasha kwivana imbere y'ingaruka zabyo. Ariko nanone ibi bishobora kutazatuma Vladimir Putin ajya mu biganiro akanahagarika intambara, ahubwo birashoboka cyane ko byamusunikira kurasa ibisasu kirimbuzi. Gusa kurasa ibisasu kirimbuzi nabyo ntabwo ari ikintu cyiza habe na gato, kubera ko byamusenyana n'Abarusiya benshi. Kuko kurasa ibisasu kirimbuzi yaba yikuruye umujinya w'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza. Birashoboka ko iyi yaba ari intangiriro y'intambara ya gatatu y'isi. Iyi rero niyo mpamvu abantu nka Dmitry Peskov uvugira Kremlin iyo bumvise ibi bintu bihutira gutangaza amagambo agaragaza ko cyaba ari ikintu kibi cyane. Nubwo Uburusiya burimo kugaba ibitero biremereye byica benshi kuri Ukraine bagamije gufata umujyi wa Pokrovsk, Ukraine nayo yarashe mu Burusiya, aho drone zihuta zarashe mu bubiko bw'intwaro bw'igisirikare cy'Uburusiya mu mujyi witwa Toropet, ku birometero bike mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Moscow. Ibi rero byose biragaragaza ko iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine ikomeje cyane. Birasa naho ntaho yiteguye kujya. Kuva ubwo iyi ntambara irimo gushyamiranya Uburusiya na Ukraine yatangiraga, ubwo yari iciye umurongo mu mateka. Kuva icyo gihe uko hazajya havugwa amateka y'isi, hazajya havugwa mbere na nyuma y'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Umunsi izarangiriraho uzagirwa umunsi w'amateka, ku buryo kuri iyo tariki igihugu cyatsinze iyo ntambara kizajya kizihizaho umunsi w'insinzi. Muri buri gihugu muri ibi bibiri birwana hazubakwa inzibutso n'ibibumbano bizahora byibutsa iyi ntambara, ndetse bamwe mu basirikare bazagirwa intwari, amazina yabo yandikwa ahantu bajye bavugwaho nk'intwari z'igihugu zakirwaniye. Ku ruhande rw'Uburusiya, abasirikare bazavamo abazagirwa intwari uyu munsi bamaze kurenga 70,000, kandi imibare iracyakomeje kuzamuka kuko baracyapfa. Nibyo harabarwa abasirikare barenga 70,000 b'Uburusiya bamaze kugwa muri iyi ntambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine, kandi abarimo gupfa cyane ni abakorera bushake. Ni ukuvuga abaturage badafite ubunararibonye ubwo aribwo bwose mu gisirikare, ariko bagiye ku rugamba iyi ntambara igitangira. Abantu barenga 70,000 barwanaga mu gisirikare cy'Uburusiya nibo bamaze gupfira muri Ukraine kugeza uyu munsi. Ibi bikubiye mu mibare n'amakuru byasesenguwe n'ikinyamakuru BBC. Ku nshuro ya mbere abakorera bushake, ni ukuvuga abasivile binjiye mu ngabo z'Uburusiya nyuma y'uko intambara yari imaze gutangira, nibo benshi bamaze gupfa. Aba binjiye muri iyi ntambara kubera ko abasirikari b'umwuga bari barimo kuba bake kandi urugamba rukomeye. Aba bakorera bushake rero ubu nibo bagize umubare munini cyane w'abantu biciwe ku rugamba kuva Uburusiya bwatangiza intambara kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Kuba aba bakorera bushake aribo barimo gupfa cyane buri wese yabyumva. Ni abantu badafite ubunararibonye ubwo aribwo bwose mu by'intambara. Ni abasivile bari basanzwe bakora imirimo itandukanye yo mu biro, abakanishi cyangwa se abandi bantu badafite ikintu bazi ku gisirikari,
ariko bisanze bategetswe kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Buri munsi amazina y'abiciwe muri Ukraine, ubutumwa bwo gutangaza impfu zabo ndetse n'amafoto yo mu mihango yo kubashyingura bitangazwa mu Burusiya mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Ishami rya BBC ritangaza amakuru mu Kirusiya ndetse n'urubuga rw'amakuru rwigenga rwitwa Mediazona bakusanije ayo mazina ndetse n'amazina yavuye ahandi hantu hatangazwa ku mugaragaro, harimo no muri za raporo za leta. Ibi binyamakuru bibiri byagenzuye ko aya makuru yatangajwe n'abategetsi cyangwa se bene wabo w'abapfuye ari impamo. Ibi ni ibinyamakuru byanagenzuye ko aba bantu bamenyekanye ko bapfiriye mu ntambara koko. Imva nshya mu marimbi nazo zafashije cyane mu gutanga amazina y'abasirikari biciwe muri Ukraine. Akenshi izi mva ziba ziriho amabendera ndetse n'indabo byoherejwe na Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya. Hari amakuru avuga ko leta y'Uburusiya iha buri muryango w'umusirikari uguye ku rugamba impozamarira y'amaruble miliyoni 7,400. Aya ni ibihumbi 110 by'amadolari y'Amerika ku musirikare umwe uguye ku rugamba muri Ukraine. Ikinyamakuru BBC cyamenye amazina ibihumbi 70,112 y'abasirikare b'Uburusiya biciwe muri Ukraine. Gusa umubare nyawo byemezwa ko ari munini cyane kuruta uyu nguyu. Imiryango imwe ntabwo itangaza ku mugaragaro amakuru y'abayo bapfuye, ndetse isesengura ry'iki kinyamakuru ntabwo ririmo amazina kitashoboye kugenzura, ndetse nta nubwo aya mazina arimo ay'abarwanyi bapfuye ariko babarizwa mu mitwe y'abarwanyi bashyigikiye Uburusiya bo muri Donetsk na Luhansk higaruriwe n'Uburusiya ni mu burasirazuba bwa Ukraine. Muri bo abakorerabushake ni 13,781. Ni ukuvuga bangana hafi na 20% by'abasirikare b'Abarusiya bose bamaze kugwa muri iyi ntambara. Ndetse ubu ngubu impfu mu bakorerabushake ziruta izo mu bindi byiciro. Hari amashusho yagiye hanze mu mwaka ushize agaragaza wari umuyobozi w'umutwe w'abarwanyi w'abacanshuro witwa Wagner, Yevgeny Prigozhin, yagiye muri imwe muri gereza mu Burusiya gushaka y'abarwanyi. Icyo gihe yabwiraga abagororwa ashaka kujyana ku rugamba ati uraza tuguha amafaranga woherereza umuryango wawe ubundi tukujyane ku rugamba muri Ukraine. Nuramuka usohotse muri gereza ukumva utagishaka kujya ku rugamba turahita tukwica. Nitujyana ku rugamba ukagaruka uri muzima uzahita utaha, ntabwo uzasubira muri gereza. Aba bahoze ari imfungwa binjiye mu gisirikare basezeranwa ko bazababarirwa ibyaha byabo. Mbere nibo bari benshi cyane mu bapfuye, ariko ubu ngubu baragera kuri 19% by'abarwanyi bose b'Abarusiya baguye muri iyi ntambara. Abari abaturage basanzwe bakanguriwe kujya mu gisirikare bakabyemera, abapfuye ni 13%. Kuva mu kwezi kwa 10 mu mwaka ushize, imibare y'abakorerabushake bapfa buri cyumweru ntabwo yigeze ijya munsi y'abantu 100 buri cyumweru. Ndetse mu byumweru bimwe na bimwe habazwe impfu zirenga 310 z'abakorerabushake bapfuye mu cyumweru kimwe. Ku bijyanye na Ukraine, ni gake cyane iki gihugu kivuga ingano yabo cyapfushije ku rugamba. Mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko abasirikari 31 b'icyo gihugu bamaze kugwa ku rugamba. Gusa amagereranya ashingiye ku makuru y'ubutasi bwa Amerika yumvikanisha ko abasirikari ba Ukraine bamaze gupfa barenze uyu mubare kure. Benshi banashingira ku mubare w'abamaze kugwa ku rugamba ku ruhande rw'Uburusiya, bakavuga ko niba Uburusiya bwigaruriye ibice bitandukanye bya Ukraine bumaze gupfusha abasirikari 70,000, Ukraine igomba kuba imaze gupfusha abarenze aba. Inkuru y'uwitwa Rinat Kusnyarov ni urugero rusange ku bakorerabushake benshi b'abasirikari bapfuye. Yakomokaga mu mujyi wa Ufa, ni umurwa mukuru wa Repubulika ya Bashkortostan, ni imwe mu zigize Uburusiya. Ndetse yakoraga imirimo ibiri kugira ngo ashobore kubaho. BBC yavuze ko yakoraga mu bubiko bw'ibinyabiziga bizwi nka tram, ndetse no mu ruganda rw'imbaho z'ibiti.
tram ni ibinyabiziga binini bimeze nka za bus ariko bigenda binyerera ku maraye nk'aya gari ya moshi. Yari afite imyaka 62 ubwo yashyiraga umukono ku masezerano y'ingabo z'Uburusiya mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize. Uyu musaza yarwanya amezi 3 yonyine aza kwicwa ku itariki ya 27 y'ukwa kabiri muri uyu mwaka. Itangazo ry'urupfu rwe ryasohotse ku rubuga rwa internet rwo mu Burusiya rutangaza abapfuye. Ryavuze gusa ko yari umugabo ukora cyane kandi w'inyangamugayo. Nk'uko bikubiye mu mibare n'amakuru yasesenguwe na BBC n'abafatanyabikorwa bayo, benshi mu bagabo binjira mu gisirikare ni abava mu mijyi mito yo mu bice by'Uburusiya aho bigoye kubona akazi gahoraho kandi gahemba neza. Abenshi bajya mu gisirikare bakurikiye amafaranga bahembwa. Bivugwa ko buri musirikare w'Umurusiya urwana muri Ukraine ahembwa amadolari 200 buri munsi. Benshi bigaragara ko binjiye mu gisirikare ku bushake, nubwo bamwe muri bo muri Repubulika ya Chechnya babwiye ibitangazamakuru ndetse n'impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'abantu hamwe n'abanyamategeko batandukanye ko bashyizweho agahato ndetse bashyirwa ku nkeke kugira ngo binjire mu gisirikare. Abakorerabushake bamwe bavuze ko batari basobanukiwe ko amasezerano y'akazi abinjiza mu gisirikare basinye ngo nta tariki y'igihe akazi kazarangiriraho yari afite. Kuva icyo gihe biyambaje abanyamakuru babasaba kubafasha ngo bahagarike ayo masezerano, ariko ntabwo birabashobokera kuva mu gisirikare. N'ubu baracyarwana, baracyaraswa. Imishahara yo mu gisirikare ishobora gukuba inshuro ziri hagati y'5 na 7 imishahara isanzwe y'akandi kazi mu bice bidakize cyane byo mu Burusiya. Ikindi, abasirikare babona akarusho mu mibereho nko kwita ku bana babo ndetse leta ibagabanyiriza imisoro. Hari n'amafaranga abantu bahabwa inshuro imwe iyo binjiye mu gisirikare, aya yakomeje kugenda yiyongera mu bice byinshi by'Uburusiya. Benshi mu bakorerabushake bapfira ku rugamba ni abafite hagati y'imyaka 42 na 50. Abo muri iki cyiciro cy'imyaka ni abagabo 4100. Umukorerabushake ushaje cyane wishwe yari afite imyaka 71 y'amavuko. Abakorerabushake bose hamwe 250 bafite hejuru y'imyaka 60 y'amavuko bapfiriye muri iyi ntambara. Abasirikari babwiye BBC ko umubare urimo kwiyongera w'abakorerabushake bapfa ndetse n'abakomereka ku ruhande rumwe uterwa no kubohereza mu duce tugoye kurwaniramo ko ku murongo w'imbere w'urugamba, cyane cyane mu karere ka Donetsk mu burasirazuba, aho baba bagize igice cy'ingenzi cy'abasirikari b'inyunganizi boherezwa mu mitwe y'ingabo iba yishwemo abasirikari benshi. Rimwe na rimwe abasirikari babarirwa mu magana bicwa ku munsi umwe. Kuva mu mwaka wa 2022 imfungwa zakatiwe nazo zashishikarijwe kujya mu gisirikare kugira ngo zirekurwe. Gusa hari gahunda nshya ya leta isobanura ko abantu baba barimo gukurikiranwa mu nkiko bashobora kwemera amasezerano yo kujya mu ntambara aho kugira ngo baburanishwe mu rukiko. Igihe babyemeye, imanza zabo zirahagarikwa ndetse zikaba zishobora no kurekwa burundu. Hari umubare muto w'abakorerabushake bishwe bo mu bindi bihugu. Hari amazina y'abasirikari 272 bavuye mu bihugu by'amahanga, benshi muri bo bakomokaga muri Aziya yo hagati, barimo 47 bo muri Uzbekistan, 51 bo muri Tajikistan, n'abandi 26 bo muri Kyrgyzstan. Mu mwaka ushize, amakuru yavugaga ko Uburusiya bwari burimo kwinjiza mu gisirikare abantu bavuye muri Cuba, Iraq, Yemen na Serbia. Abanyamahanga basanzwe baba mu Burusiya badafite ibyangombwa by'akazi cyangwa se uruhushya rwo kuhaba bemera gukorera leta y'Uburusiya basezeranwa ko batazasubizwa mu bihugu byabo ndetse bagahabwa uburyo bworoshye bwo kugera ku kubona ubwene gihugu bw'Uburusiya iyo barokotse iyo ntambara.
Nyuma yaho benshi binubiye ko batari basobanukiwe ibijyanye n'amasezerano y'akazi. Bamwe muri bo barimo n'Abarusiya baniyambaje itangazamakuru ngo ribafashe cyangwa se ribavuganire. Leta y'Ubuhindi na leta ya Nepal basabye Uburusiya kureka kohereza abaturage babo muri Ukraine. Ndetse ibi bihugu byasabye Uburusiya gucyura iwabo imirambo y'abapfuye. Kugeza ubu ibi ntacyo birakorwaho. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bifasha Ukraine kurwana iyi ntambara bikora byose ngo Uburusiya ntibuzayitsinde. Icyo bashaka ntabwo ari uko Vladimir Putin atsindwa gusa ngo agume aho ngaho yumva ingaruka zo gutsindwa. Oya, barashaka ko intambara irangirana no kuva ku butegetsi kwe. Barashaka kugira uruhare mu gushyiraho ubutegetsi bushya mu Burusiya. Umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'Umwongereza ufite inkomoko mu Burusiya uherutse gufungurwa n'Uburusiya mu ihererekanwa ry'imfungwa riherutse kubaho hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Karamurza, yavuze ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burusiya ngo bakwiye gutangira gutekereza uburyo hazashyirwaho ubutegetsi bugendera kuri demokarasi mu Burusiya nyuma yo kuvaho kwa Perezida Vladimir Putin. Watekereza ko nta buryo na bumwe Uburayi na Amerika bakwiye kwemera ko Uburusiya butsindiye intambara. Nyuma y'ibyumweru 7 avuye muri gereza, Bwana Karamurza ntabwo yavuze uko atekereza Vladimir Putin azava ku butegetsi, ariko yavuze ko hagomba kubaho impinduka ikomeye nk'iyabayeho ubwo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zasenyukaga mu 1991. Ugusenyuka kwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete nicyo kintu cyazonze Perezida Vladimir Putin kurusha ibindi byose mu mateka yose ya politike. Atekereza ko kuvaho kw'izi leta byakubise hasi ubuhangange bw'igihugu cye, ari nacyo kintu ashobora kutazigera babarira abo mu burengerazuba bw'isi. Abarusiya benshi batekereza ko izi ntambara zose zigamije gusubiza Uburusiya ubuhangange bwabwo. Impinduka nk'izi nizabatavuga rumwe nawe bashaka. Tugomba kwigira ku makosa yahashize kugira ngo tutazongera kunanirwa. Ubutaha igihe hazaba hafunguwe idirishya ry'amahirwe yo guhindura ibintu mu Burusiya, ntabwo tugomba kuyatera inyuma. Karamurza nuko yabwiye abanyamakuru mu kigo cyitwa Royal United Services Institute mu Bwongereza. Ku nshuro ya mbere yaragaragaye mu Bwongereza kuva yarekurwa ku itariki ya mbere y'ukwa munani. Nawe yashimangiye ko nta muntu uzi igihe bizabera, ariko ngo ni ibintu bigaragara ko ubutegetsi buzahinduka muri iki gihugu. Putin afite imyaka 71 y'amavuko. Yatangiye imirimo yo kuba president cyangwa se ministre w'intebe kuva mu 1999. Yatangiye manda y'imyaka 5 ya president mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka, kandi ashinjwa ko arimo gukora byose bishoboka ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burusiya bafungwe cyangwa se bicwe. Uyu Karamurza wafite imyaka 43 y'amavuko yagaragaye nka rimwe mu majwi akomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi mu buhungiro mu Burusiya kuva yava muri gereza. Yari yarakatiwe gufunga imyaka 25 kubera ibyaha bitandukanye birimo no kurwanya ku mugaragaro intambara yo muri Ukraine. Afite passport y'Uburusiya n'iy'Ubwongereza. Yabwiye abanyamakuru ko ibihugu byo mu Burayi na Amerika bifasha Ukraine bikwiye kuba binatanga ubutumwa ku Barusiya, bibabwira ko byifatanije nabo kandi bigakora ku buryo Vladimir Putin ataguma ku butegetsi. Gusa uko bigaragara, ibihugu byo mu Burayi na Amerika birifuza rwose ko Vladimir Putin ava ku butegetsi, ariko ntabwo bishaka kubinyuza muri iyi ntambara Uburusiya burwanamo na Ukraine. Nk'ubwo hashize icyumweru kimwe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden agiranye ibiganiro na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer. Mu byo bagombaga kuganiraho harimo n'ibirebana no guha Ukraine uruhushya rwo gukoresha intwaro bayiha ikarasa imbere mu Burusiya ni Moscow. Ariko iyi nama yarangiye uburenganzira budatanzwe, kandi nicyo kintu Ukraine imaze igihe isaba.
abajijwe niba yarabashije kumvisha Biden kwemerera Ukraine kurasa ibisasu bya misile bigera kure byo mu bwoko bwa Storm Shadow imbere mu Burusiya, Sir Keir Starmer yavuze ko bagiranye ikiganiro kirekire kandi cy'ingirakamaro ku ngingo nyinshi zirimo Ukraine nk'uko buri wese yabyitega, ku burasirazuba bwo hagati no ku karere k'inyanja y'Abahindi n'inyanja ya Pacifique. Iki kibazo ntabwo yagisubije, bisa naho rwose nta kintu bakivuzeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakora ku buryo bitazaba nkaho OTAN ndetse n'uburengerazuba bw'isi aribo barimo kurwana n'Uburusiya. Gusa perezida w'Uburusiya we nibyo avuga buri munsi. Avuga ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi rwose ari byo birwana n'Uburusiya. Mu cyumweru gishize Vladimir Putin yavuze ko Burayi na Amerika nibemera ko Ukraine ikoresha izi ntwaro bayiha ikarasa mu Burusiya, by'umwihariko ku murwa mukuru Moscow, ngo imigendekere y'intambara izahita ihinduka. Ntabwo yavuze icyo azakora, ariko abantu benshi bahise batekereza ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi. Izi ntwaro zitigeze zikoreshwa mu myaka 80 ishize zaba zigiye gukoreshwa muri iyi ntambara.